yaririmbye amahoro no kunywana yahawe agashimwe kitwa Václav Havel International Prize for Creative Dissent gatangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu ryo muri Amerika ryitwa Human Rights Foundation. Mihigo niwe muntu wa mbere aronsa ako gashimwe atakiriho kuva kamaze gushingwa mu mwaka wa 2012. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza aradushikiriza inkuru y'idonida. Igihembo cyitiriwe Václav Havel cyagenewe umuhanzi w'umunyarwanda Kizito Mihigo muri mwaka wa 2020 ni igihembo gihabwa abantu bagaragaje ubuhanga mu bihangano badakeza ubwega, bagaragaza ubutwari, bakarwanya akarengane kandi bagendera mu kuri. Icyo nicyo gisobanuro gitangwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Foundation Tor Halvorsen mu butumwa bwa email yoherereje ijwi rya Amerika. Tor Halvorsen aragira ati akoresheje umuziki n'ubugeni Kizito Mihigo yavuze ibinyuranye n'iby'ubutegetsi avuga ko ari ubw'igitugu bwa Perezida Kagame ati kandi ubwo butwari buvanze n'ubunyakuri nibwo yazize ati Human Rights Foundation itewe ishema no gukomeza umurage we ibinyujije muri iki gihembo. Umuryango wa Kizito Mihigo uharanira amahoro KMP uravuga ko wakiriye neza iki gihembo. Delphine Uwituze niwe uhagarariye. Izina rya Fondation KMP twishimye cyane byaturenze. Ni inkuru nziza, ni inkuru ishimishije, ariko kwishima reka tube tubihagarikiye hano. Tubanze dushimire Imana, dushimire kandi n'ira Fondation ya Human Rights iduhesheje ishema rikomeye, ihaye umudaro hanitse cyane umuyobozi wacu umuhanzi Kizito Mihigo nyuma y'igihe gito amaze yitabye Imana. Kwishima ntabwo byarangirira ahangaha, kugira ibyo byose bigerweho akanama nyemurampaka bigafata igihe kirekire kabaza abantu benshi batandukanye. Mboneyeho gushima bikuye ku mutima abantu bose bagize uruhare mu kwimakaza urukundo rwa Kizito Mihigo bamuvuga ibigwi, kandi turizera ko iki gikombe, iki gihembo atari icyanyuma, n'urufunguzo rw'indi midari yose yindi zaza mu minsi iri imbere, kuko Kizito Mihigo nta kindi kintu yasize uretse igiti cy'inganzamarumbo, amahoro n'urukundo mu bantu. Igihembo cyitiriwe Václav Havel wari umuhanzi, umwanditsi ndetse akaza no kuba perezida w'igihugu cya Czechoslovakia akivanye mu nzira igendera ku matwara ya gikomunisiti. Kizito Mihigo abaye umunyafurika wa gatatu ukegukanye nyuma y'impirimbanyi ikomoka muri Zimbabwe Sylvanos Muzivovum n'umuhanzi ukomoka muri Sudani y'Epfo Emmanuel Jal. Umuhanzi w'umunyarwanda Jean Paul Samputu nawe aravuga ko igihembo cyahawe Kizito Mihigo cyahawe abari bo bose baharanira amahoro. Icyo nabivugaho cya mbere nuko ni ibintu byo kwishimira kuko ni umunyarwanda ubonye ishimwe, noneho ni n'umuhanzi ubonye ishimwe. Ikindi twakuramo nk'isomo cyane cyane abanyarwanda nuko ibyo wibye n'ibyo usarura, kuko yabibye urukundo none dore arasaruye. Ariko nanone mu banyarwanda nk'uko mbivuze hari ibintu benshi batamukunze bashobora kuvuga bati nta kukibivuye kandi yarameze atya. Ndagira ngo nabo babone isomo ry'uko uko byagenda kose, iyo wabibye urukundo uko byagenda kose urasarura. Igikomeye kiruta byose rero njye navuga nuko burya iyo wabibye urukundo noneho nyuma ukaza kugira ibibazo, urukundo ruraza ugatwikira byose, urukundo rutwikira byose, urukundo rwicara hejuru y'imanza nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo rero ni isomo rikomeye cyane twagombye kubona nk'abanyarwanda. Igihembo cyitiriwe Václav Havel cyegukanywe kandi muri uyu mwaka n'abandi bahanzi babiri, Badiuka ukomoka mu Bushinwa na Omar Abdulaziz ukomoka muri Arabia Saudite. Iki gihembo giherekejwe n'ishimwe ringana n'amadolari 38,000. Abagitsindiye bazagihabwa mu cyumweru gitaha mu muhango uzabera Oslo mu gihugu cya Norvège. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasil Gebeyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro, wabihagarariye Etienne Karekezi. Namakuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro ari kumwe na Fidel Niyongabo. Turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Kizito Mihigo rero umuhanzi w'umunyarwanda wapfuye mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2020 akaba rero yaragenewe igihembo mpuzamahanga cya Vaclav Havel gitangwa n'umuryango Human Rights Foundation. Kizito rero akaba ari nawe muhanzi wa mbere utakiriho uhawe iki gihembo. Human Rights Foundation ivuga ko rero gihabwa abahanzi bagira ubutwari mu gukoresha impano ndetse n'udushya mu guhangara ubutegetsi bw'igitugu. Akaba ari ibyagarutsweho rero na Human Rights Foundation mu nkuru y'ikinyamakuru BBC gahuza miryango. Usibye Kizito iki gihembo kizatangwa mu gikorwa cyitwa 2020 Virtual Oslo Freedom Forum ku itariki 25 z'uku kwezi kwa 9. Kizahabwa rero n'abandi bahanzi bagera kuri babiri. Abo ni Omar Abdulaziz umuhanzi wo muri Arabia Saudite ukoresha impano yo gutebya muri politike agaragaza kandi yamagana ibikorwa bya leta y'icyo gihugu. Ubu rero ni impunzi muri Canada. Undi ni Badiukao umuhanzi w'umucinwa wahungiye muri Australia wakoze ibendera rizwi cyane nka Rhinon Flag rikoreshwa n'abigaragambya muri Hong Kong basaba demokrasi kuri leta y'Ubushinwa. Human Rights Foundation ivuga ko Kizito Mihigo azahabwa igihembo kubera ibikorwa bye byo guharanira amahoro, ubwiyunge no kurwanya gukoresha imbaraga. Mu bihe byashize Kizito Mihigo yaje kuregwa ndetse aza no kwemera ibyaha bitandukanye, arafungwa, aza gufungurwa ababariwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nyuma kandi aza gupfira muri station ya polisi mu buryo butakomeje kugenda buvugwaho rumwe n'ubwo leta y'u Rwanda cyangwa se n'inzego z'umutekano, polisi y'u Rwanda ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB batangaje ko yapfuye yiyahuye. Ibyamubayeho rero nyuma ya 2014 asohora ngo indirimbo igisobanuro cy'urupfu, akaba yarabyanditse mu gitabo cye rero cyasohotse mu kwezi kwa 4 muri uyu mwaka. Akaba rero ari ibyo yagiye agaruka muri rusange. Igihembo yagenewe cyitiriwe Vaclav Havel, umusizi utaravugaga rumwe n'ubutegetsi muri Czech Republic, wabaye mukuru wa Human Rights Foundation. Bavuga ko rero yagize ubutwari bwo guhangara ubutegetsi bw'igitugu. Abagenewe rero iki gihembo bahabwa umudari wa bronze urimo ishusho y'ikigirwamana cya demokrasi, kibumbano cyazamuwe n'abanyeshuri b'Tiananmen mu Bushinwa mu myigaragambyo y'umwaka wa 1989. Iyo shusho bivuga ko rero isobanuye imbaraga z'ukuri n'ubwiza imbere y'ubugome n'ikandamizwa. Abahawe iki gihembo kandi bakabagenerwa amadolari y'Amerika 38,000 nagera kuri miliyoni 36 mu manyarwanda nk'uko Human Rights Foundation bivuga. Igihembo cya mbere mpuzamahanga uyu witwa Delphine Wituze ukuriye umuryango Kizito Mihigo pour la paix washinzwe na Kizito akabwiye ikinyamakuru BBC ko bishimiye kuba Kizito yagenewe iki gihembo cya mbere cyo ku rwego mpuzamahanga agenewe. Wituze yagize ati nta gushidikanya Kizito yari impano Imana yahaye abanyarwanda, ati ni by'agaciro kubona rero ibyo yaharaniye usibye n'abanyarwanda n'isi iri kubibona. Wituze Delphine avuga ko ikindi gihembo Kizito Mihigo yari yarabonye ari cyo yahawe na Madame Jeannette Kagame gihabwa urubyiruko rw'indashyikirwa mu bikorwa bitandukanye mu Rwanda. Wituze Delphine avuga ko atazi uko Human Rights Foundation yateganyije abazashyikirizwa igihembo cy'uyu muhanzi utakiriho. Avuga ko bishoboka ko kizahabwa Kizito Mihigo pour la paix cyangwa se umuryango Kizito Mihigo avukamo. Havel Prize ntabwo ari lobbying ngo Kizito yakorewe, akaba ari byagarutswe na Uwituze Delphine. Avuga ko kugira ngo Kizito agenerwe iki gihembo KMP ngo nta ruhare rero yabigizemo, ahubwo ari ibikorwa bya Kizito Mihigo ubwe byivugira. Yagize ati ntaho duhuriye n'akanama nkemurampaka kabariya batanga kiriya gihembo. Kuva Kizito yitabye Imana ni njyewe wamusimbuye ku buyobozi bwa KMP, ariko sinigeze menya ibya biriya bihembo kandi ntacyo KMP yakora ntabizi. Ati byadutunguye kandi bidushimishije cyane kurushaho. Ibihembo rero Kizito Mihigo yifuzaga gutanga. Delphine Uwituze avuga ko Kizito Mihigo yari amaranye igihe kinini umushinga wo gutanga ibihembo ku bahanzi bakoresha impano yabo mu kwimakaza indangagaciro z'amahoro. Yagize ati akimara gusohoka muri gereza n'umwe mu mishinga yari afite. Ati ubu rero nyuma y'uko yitabye Imana KMP yagerageje rero kuwukomeza, nibwo rero twatangije Mihigo Art Peace Prize. Ati mu kwezi kwa 7 mu isabukuru ye tunamwibuka, nibwo twatanze bwa mbere ibi bihembo ku bahanzi 9 mu byiciro by'abana, urubyiruko ndetse n'abakuru.
ni ibintu rero ngo bitari byoroshye kuko rero turi mu gihe cya coronavirus, ariko buri mwaka ngo bizakomeza kandi bizarushaho kugenda neza kugira ngo rero dukomeze gukwiza indangagaciro z'amahoro Kizito Mihigo yaharaniraga. Uwituze Delphine akaba avuga ko rero ngo bari gutekereza n'uburyo hazatangira ishuri ryitiriwe Kizito Mihigo nk'umwe mu mishinga uyu muhanzi rero yapfuye adasoje. International Prize for Creative Dissent ni igihembo cyatanzwe n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch Foundation. Niwe wa mbere uhawe icyo gihembo atakiriho kuva rero cyashingwa mu mwaka wa 2012. Ese Kizito Mihigo uhawe iki gihembo ni muntu ki? Kizito Mihigo rero akaba yaravukiye Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ari ku itariki 25 y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1981. Akaba rero yari umwana wa gatatu mu bana batandatu ba Auguste Biguzi na Placidi Iribagiza. Ku myaka 9 y'amavuko gusa nibwo yatangiye guhanga indirimbo. Se nawe akaba rero yari asanzwe ahanga indirimbo zo muri Kiliziya Gatolika aho iwabo rero ikibeho. Amakuru rero avuga ko kuva mwaka w'1994 yahimbye indirimbo zirenga 400 mu gihe cy'imyaka agera kuri 20. Nyuma rero yo kugirwa imfubyi muri jenoside yo yakora abatutsi mwaka w'1994 akaba yarahungiye i Burundi hahana imbibi n'akarere ka Nyaruguru avukamo, aho rero yongeye no guhura na bamwe mu bo mu muryango we bari bararokotse jenoside yakorewe abatutsi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa internet. Nyuma ubwo yaragarutse mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 yaje kugerageza kwinjira mu ngabo za RPF ariko ntivyamuhira. Ashaka rero icyo gihe yavuga ko yashaka kwihorera kubishe abo mu muryango we, ariko binyuze mu kwemera kwa Kristo no mu muziki rero yaje kumenya kubabarira ndetse n'abishe se muri jenoside yakorewe abatutsi. Yamamaye mu ndirimbo rero zo muri Kiliziya Gatolika nyuma yo gutangira amashuri yisumbuye kuri seminari nto ya Karubanda mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Bivuga ko rero icyo gihe ngo yabaye icyatwa mu bahanzi b'indirimbo zo muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda, aho mu mashuri yisumbuye yarangirije muri Collège Saint Andre Kigali. Ni naho rero yigiye umukino wa karate agira no ku mukandara wo hejuru cyane w'umukara ceinture noire. Muri 2001 yagize uruhare mu ihangwa ry'indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda izwi nka Rwanda nziza. Nyuma kandi yaza kubona buruse n'ukuba scholarship ya Perezida Paul Kagame yo kujya kwiga umuziki mu ishuri rya Conservatoire de Paris mu Faransa. Umuziki we rero ku rwego mpuzamahanga yaje kuwutangirira mu Bubiligi, ahaba n'imiryango myinshi cyane y'Abanyarwanda n'abandi bantu bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari. Muri 2011 kandi nibwo Kizito yasubiye mu Rwanda aba umuhanzi ukunzwe cyane. Yatumirwaga rero mu mihango yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ndetse yagatumirwa no mu mihango ya leta, agafasha rero kuririmba indirimbo rero yubahiriza igihugu hari na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Muri iyo myaka kandi yagiye anengwa na bamwe bo kwemera kwa Gikristo bavugaga ko rero bisa nkaho impano ye iri kwigarurirwa n'ibikorwa bya politike, ariko muri 2011 akaba yaragerageje rero kongera indirimbo n'ibitaramo by'indirimbo zaririmbiwe rero Imana, ibitaramo byitabirwaga n'imbaga ibarirwa mu bihumbi. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa 8 ni nabwo rero abinyujije mu muryango we Imbuto Foundation, Jeannette Kagame madamu wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahembye umuhanzi Kizito nk'umwe mu rubyiruko rwageze ku bikorwa bikomeye cyane bifasha rubanda. Muri 2013 ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere Rwanda Governance Board cyahembye umuryango wa Kizito Mihigo Kizito Mihigo Peace Foundation nk'umwe mu miryango 10 rero itegamiye kuri leta yateje imbere imiyoborere myiza mu gihugu. Umuryango rero ukaba warahawe amafaranga miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Akaba rero yaragiye afatwa nk'impirimbanyi iharanira amahoro ndetse n'ubwiyunge. Mwaka wa 2010 yashinze umuryango utegamiye kuri leta Kizito Mihigo Foundation wari ugamije kubiba amahoro n'ubwiyunge. Yasubiye rero mu Rwanda mwaka wakurikiyeho, yatangiye rero kuzenguruka amashuri ndetse no magereza atanga ubwo butumwa ku nkunga rero ya leta y'u Rwanda, umuryango World Vision International ndetse na ambasade ya Amerika.